bitongoranye ibiciro by'ingendo bihise byurira bitunguranye cyane, bivuze ngo imodoka ziri kwemera zikagendera aho ngaho. Nk'urugero nk'ino bisi muri kurebamo nta bagenzi ifite, bivuze yuko rero ibiciro byuriye bitunguranye, bivuze yuko rero iyurira rya esase ryatumye ibintu byinshi bihindagurika ku bijyanye n'imisoro ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Bivuze ngo rero ubwo ibiciro by'ingendo byuriye, ndashaka kubabwira yuko kuva hano ugera Nyabugogo, ndavuga kuva Kimironko ugera Nyabugogo ugiye na KBS, ni ukuvuga ngo KBS iri kuguca amafaranga agera muri 500 n'utundi duceri. Bivuze ngo rero byuriyeho ibiceri bikenya cyane, ariko nk'ahantu hari imbogamizi nyinshi ni mu ntara. Kuva Nyabugogo ugera Nyamagabe ni 6,000, kuva Nyabugogo ugera Rusizi ni 10,000, noneho kuva Nyabugogo ugana Karongi ni 1000 bigera mu 800, kuva Nyabugogo werekera Nyabarongo ni amafaranga 775, kuva Nyabugogo werekera mu Mutara ni amafaranga 8,000. Bivuze ngo rero ingendo zuriye bikabije kandi biteye ubwoba. Bivuze ngo ibi bibaye bitunguranye akanya nk'ako guhumbya. Bivuze yuko idini ry'abayoho ayi ni incamake y'amakuru. Nimbere bwo bwa mbere ugeze ku muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Je mugiye kubana mwana makuru nitwa urw'inkorogo tubakora rugakonkoma. Bitunguranye akanya nk'ako guhumbya ibiciro by'ingendo biruriye 99%, bivuze ko bivuye kuri 88% bikaba bigeze kuri 99%. Bisobanuye yuko urugendo rwari amafaranga 1000 hiyongereyeho ibiceri 500. Bivuze yuko rero ibi biciro bihindaguritse akanya nk'ako guhumbya. Bivuze ngo rero ibi biciro nimba biri bugumeho ntago tubizi, nimba ari ibiciro by'agahe gato ntago tubizi. Bivuze ngo amajasi atandukanye Nyabugogo, gusa ibiciro byuriye akanya nk'ako guhumbya kandi bitunguranye. Kuva Nyamagabe ugera mu mujyi wa Kigali ni 6,000 by'amafaranga y'amanyarwanda, kuva Nyabugogo ugana Karongi ni amafaranga 1000 bigera mu 8, kuva Nyamagabe ugera Musanze ni amafaranga agera ku 10,000, ndetse kuva Rubavu ugera Nyabugogo ni amafaranga 1000 bigera mu 8. Noneho kuva Rwamagana ugera mu mujyi wa Kigali ni amafaranga yese agera ku 3,000. Kuva mu turere dutandukanye tw'umujyi wa Kigali hiyongereyeho amafaranga, ariko nk'uko mubibona ya KBS mu mujyi wa Kigali. Ariko bivuze yuko izi modoka z'umuriro bazanye za KBS, izi modoka bazanye za KBS ibi biciro ntago biyareba. Bivuze ngo aya KBS akoresha umuriro ntago yigeze azamura ibiciro mu mujyi wa Kigali. Ano KBS yenda hiyongereho uducere dukenya ku ikarita, ariko hahise hazaho n'irindi tegeko ryihuse rivuze yuko nimba ugiye urugendo rugufiya uri nk'urugero uvuye Kimironko, nk'urugero ukaza kuviramo za Rwandegisi ukozaho ikarita bakakugarurira. Bivuze ngo nimba uvuye Kabuga uri kugana Nyabugogo ukagera Remera ukozaho ikarita bakakugarurira. Bivuze ngo rero aya KBS y'umuriro yo ntago biyareba ibiciro kuzamuka, ahubwo bisobanuye yuko ibiciro biri kuzamuka ku modoka ziri kujya mu ntara, ariko ibiciro biri guterwa n'imodoka ziri kubura, kubera yuko imodoka mwino minsi zarakodeshejwe. Ese ibintu bimaze iminsi bivurwa yuko idini ry'abayehova ryakodesheje imodoka, ntago mumaze iminsi mubumva. Bivuze yuko rero niyo mpamvu ingendo zise ziyongera akanya nk'ako guhumbya, ariko bivuze yuko ibi bintu ni iby'agahe gato. Bivuze ngo urwego rushinzwe izi serivisi zose ntago yigize itangaza ko ibi biciro byuriye, ahubwo ibiciro byagaragaye ku bagenzi barimo bakoresha ingendo zigana mu ntara zitandukanye. Bivuze yuko ibi bintu bishobora kubagiraho ingaruka. Murakoze cyane gukurikirana Kidasamura TV Rwanda. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo ujye ubashe kubona amakuru. Guys, how are you? I'm fine. If you would like to see me in other videos of Kidasamura Rwanda TV, I may like to present myself before I say other things. Hi guys, my name is Cyubahiro Elite. I'm from the country Rwanda, and I like my country so much that it is even in Africa. So guys, I would like to ask you
that I want you guys to like, subscribe in Kidasamura's Rwanda TV show, and make sure to hit that like button and notification bell. I hope you do it, because if you do it, you'll have a good retrieve. And I hope you guys who are watching here, if you are new to this channel, just hit the like, subscribe, notification post, and then you're okay. You are always enjoying our videos. You're in our videos. You may either search us in TikTok or YouTube or even other things. You may find us in any kind of apps. And you guys, make sure you like and subscribe so we can get over too much subscribe that they cannot read it. So you guys, if you haven't subscribed or like or even hit the post notification, I hope you do it today. 7th August, August. I hope you do it, and I love you all. Ciao ciao.